ke ena kwa motho a ga itse ke go amogela mo dikganyeng tsa nako e tsele gore re go dileretse ka teme ya Setswana a re simole pele ka go lebelela ditlhogo. Botswana Public Service e simolisa dithuto tse dišwa tsa maranyane a e-learning. Palamente e tla ikanisa mopalamente o mošwa wa Kgalagadi Borwa mo tsatsing leno. Fa George Molwanta a hetela kwa makgalaganye ya kgaisano e tsweletseng ya National Elite Boxing Championships. Ke go lemetsa ntwa tsena ke one ra banthekala ka tshane ke go re tseng dikgantse tsa nako ye ke nagano le tsebiso sekolo a nrola dikgantse ka puo ya diatla mesiti ke a ga kwa o tla le re tsa metshameko a re di simolleha. Puso e simoloditse lenaneo le tla nayang badiredi ba mogama wa puso sebaka sa go rutuntshiwa mo thutong tsa di harologaneng tsa mo maranyaneng e le tsela ya go tlhabolola dikitso tsa bone go ka tokagatsa mogama wa bodirela puso. Ha bua kwa simolodisong ya lenaneo leo mosong ono tona mo ofising ya ga Tautona Moetemohasa a re lenaneo leo le tsamaelana le keletso ya puso ya go netefatsa gore mogama wa bodirela puso ke mogama o tsibogang ebile o baya kwa pele go dira setšhaba sa lefatshe leno. Ha e sa le tshimodiso ya ditekeletso tsa lenaneo le sa lopeng ba direla puso tlhwatlhwa epe. Bodirela puso bo heta 4,000 bo setse bo ikwadiseditse go ka tsena dithutong tse. NDP 12 calls upon the government to accelerate digital transformation, enhance access to ICT resources and promote inclusive growth. This platform responds directly to that directive. It guarantees that the rights and entitlements of public officers are protected and advanced through modern technological means enabling equitable access to knowledge, upskilling and professional development. We are in essence humanizing technology. We are ensuring that every officer, irrespective of location or circumstances, can learn, grow, and contribute meaningfully. A capable and well-trained public service is the foundation of good governance, and this government is resolute in its commitment to uphold that principle. The urgency of this initiative cannot be overstated. In a rapidly evolving world, nations that fail to invest decisively in digital literacy, innovation and skills development risk being left behind. Botswana cannot and will not allow this to happen. Today comes at a time when the government, through the president and all the cabinet ministers, have been speaking about technology, about doing more with less, and about improving everything that we are doing with agility, with speed, and also making an impact to the nation. I want to say this is one such, and we want to say, as we do it, please, let's all pull together to make sure that it becomes a success. Gompieno palamente ya Botswana e tla ikanisa mopalamente yo mošwa wa Kgalagadi Borwa morago go fenya ditlhopho tsa poeletso. Tokyo Modise yo emetseng party ya Umbrella for Democratic Change o rulaganyeditswe go ikanisiwa ka nako ya bobedi mo tshokologong kwa dikagong tsa palamente a tsaya maemo a ga Dr. Micas Chimbombe. Tota moletlo o tshwaya kgato e botlhokwa mo kgaolong ya Kgalagadi Borwa jaaka Modise a tsena mo tirong ya gagwe ya go dira setšhaba sa koo le go tsaya ditshwetso tse di amanang le lehatshe ka bophara. E re ka lehatshe la Botswana le ikaelela go kabakanya itsholelo ya lone gore le seka la ramelela hela mo ditswang mmung mme ikaege ka madirelo. Puso e sa nne tumalano le dikompone di supa tse di mo mehameng ya moepo ka maikaelelo a go eteletsa maiteko a go godisa theko le thekiso ya dithoto mo mohameng o. Tona wa ditswang mmung le kgothetso bogolo Ken Wendo a re go sainiwa ga tumalano eo go tisa di tumalano tse di dirwang go godisa dikgwebo tse di mo mohameng wa meepo. Tona ona bua se mono ga borone ka thuto se ka dipuisanong e neng e tshwerwe bošeng ka tshwaragano le kompone ya meepo ya Debswana.
Mahama wa Mepo o ikaela go nonotsha itshwaro ya lehatshe leno ka go rotloetsa kgolo ya dikompone tse di mo mahameng o le go di etetsa gore di nne le seabe mo go rodiseng itsholelo. Dikompone tse di saenneng ditumano tse di akaretsa Botswana Railways, Debswana, Morupule Coal Mining, Botswana Chamber of Mines, Kopano Potash le Tsukudu Metals. We intend to work on a strengthened mineral value chain strategy. And this strategy is being led by BGI. It is as captured by what we term Mr. Dev on issues of exploration, exploitation, value chain development, to mention a few. So the guardrails are in place, but we do hope that we never have to work on those guardrails, but instead can rely solely on our strengthened partnership and our joint efforts to seeing Botswana develop. What we are trying to do as Botswana in terms of value addition through the mining sector or the mineral sector. And I think I took the leaf from the African Mining Vision, which was promulgated in 2008 in Addis Ababa at the AU, where all the 54 countries were there and said, look, we've got a concentration of minerals in the continent, but at the same time, we've got a concentration of poverty. It's a dichotomy. We need to rectify that. Baspolisi kwa sehithwa abakaya ha ba tshwengwa ke dikgang tsa kgokgontsho ya bana tsa di tsweletseng ka go golela pele mo kgaolong eo. Se se supilwe ke mokamedi wa sepodisi sa sehithwa Superintendent Mole Lebala Moduke hane a bua kwa letsatsing la go rutuntsha setšhaba ka borukutli jo mo motseng wa sehithwa Bosheng. A rutla Maranyana Samakata. Sepodisi se sa re se tshwengwa ke tlhokomelo ya bana e reketlang e feletsang baba ya mo diphatseng tsa go amiwa ke mefuto e mengwe ya kgokgontsho. Bana ba kgokgontshiwa ba dirisiwa mo tsa thakanelo dikobo ba togelwa ba sa tlhokomelwe batsadi ba bone ba ba togela ba ya ko bo maong ba sala le botsadi ka kwano botsadi le bone kgante le ba togela bana ba ya ko merakeng bana ba le nosi ba ba fella ba tsena mo diphatseng. Le ngwana wa gago o twaela komano ya gago, ngwana wa gago o twaela bogale ja gago, le ga o re wa galega ka moso o bona sa go sa dire sepehela o tlhoka malomagwe, o tlhoka rakgadiagwe, o tlhoka nkokwagwe gore a tise bogale jo bo sa tshwaneng le jo o tshelang o bogalega mo lwapeng. Bana ga ba ke ba re palela. Setšhaba se kopiwa gape le go tlhokomela ngwana wa mosimane ka le ene a tshwanela ke tlhokomelo e maleba. Wa mosetsana ene mma go tla nna sala mo ruta gore nya e bile o tswa dikola morwana wa go bona basimane ba ba ntsenyana o tshwantse go tlhopha mosimane o tsenyana wa mosimane ene ga gona po mo rutang gore o tshwantse go tlhopha nne o ntseng jang. Ra ba itlhokomolosa bana ba basimane ba ikgodisa didraga tse go teng ba dinwaya ba di rutwa ke bone bankara ba bone go distrateng ga re se re nna ga tshera ba ruta. Setšhaba se rotloediwa go tswelela se tshwaraganela dikgang tsa borukhutlhi le sepodisi le go thusa ka go fa bosupi gore ba dira melato ba lebisiwe melato ya bone. Maranyane Samakata, BTV News, Sehithwa. Or the expulsion letters you saw, Taborre, Matote, Uokeditse, Elek, and others are rescinded. And the suspension or expulsions that you saw, Taborre, Ratile, Leborre, Jojo Lucas, let's honor that set aside as we're moving forward in unity to rebuild peace and unity in our party. We have also agreed that we are going to have the NEC consider putting in members, Babangwe, in different committees. I will be with the organization from here forward. I will be with the organization
at the same time, I have to confirm that I'm stepping aside. So because when you use the word I'm resigning from the position, the people, they will be saying he has resigned from the BPF. So I'm stepping aside from the leadership to pave a way for Reo Okeditse to make sure that he can unite, stabilize the party and collaborate with each and every one of our organization. Program ta ga so e gakile ke tapela yone ne tshwantse go tlhalosetse ha gore re me patoratile jalo o dumetse go rolela Lawrence Okeditse boetedi pele jwa party ya Botswana Patriotic Front morago ga gore re bone dikgogano tse dingwe di go magometsa le go ka thuba party mme tumalano e ya bone e tla yana morago ga gore bobedi jo bo hete ha bone na ne matshosetsi ya go kaisa dingongorego tsa bone kwa dikgotleng tsa ditsheko morago ga go tlhoka go dumalana ka tsamaiso ya ditlhopho tsa khuduthamaga ya party tse dineng tsa tshwarwa kwa serowe ha kgwedi eno e rogwa mme re tswela ka tse dingwe motho wa gaetso. Mo go tsengwe dikgang bahiri ba rotloediwa go itse le go ema nokeng ba bereki kana badiri ba bone ba ba tshelang le bolwetse jwa sukiri. Kgakololo eo e dirilwe ke Dr. Phenyo Yaone Moloko, ngaka wa botsogo jwa lelapa yo direlang kwa kokelong ya Matshwane kwa Maung. Ana buisa setšhaba se se neng se tlile go lemoga letsatsi la mahatshehatse la go gopola bolwetse jwa sukiri e le kwa motseng wa Shorobe Bosheng. A rutla Maranyane Samakata. Ngwaga e fetileng ya 2024 kgaolo yang habe e ne e na le dipalo tsa balwetse jwa sukiri ba le 2756 mo palong e ba le 89 e ne e le gone ba tshwarwang ka bolwetse jo fa ba le 484 ba ne ba setse ba gateletswe mme ba le banwe ke ditlamorago tsa jone tse di bakang malwetse a mangwe jaaka makoa a diphilo, bofofu le dintho tse di sa foleng. Dr. Moloko a re ka jalo go botlhokwa gore bahiri ba rotloetse babereki go itlhatlhoba nako e sa le teng le gone go ema nokeng ba ba setseng ba amegile. Seni bukan kata kalau kita sudah naik cek kampung apa cek apa di sana di sini. Di dalam bagi ba ya bukan bunga. Di sekarang ini nanti. Bolwetse jo fa bo sa tlhomiwe leitlho bo ama le yone kompone ka jana bo ka itsa molwetse go ntsha maduo mo tirong. The disease can impact productivity, absenteeism, and overall job satisfaction. Pertama dari jauh kau kenal buka ama dikira satu nak kau sendiri. Kau nam susah awal cek punya. Kalau kau kita jauh di sini kau utilitar itu. Setšhaba se rotloedile go tsaya phatlalatso ya ditlamelo tsa botsogo e tshwana le ye ka tlhoafalo. Fa bonala gore mo malatsa gompieko re ba dintsho tse di akgamatsa mongwe le mongwe. O bona motho a wela ka moso bo thokaetse a o ile hela se dilwa gore ha re tsetse ya botsogo jwa rona ha o le motho wa tshwana go letela gore ya le bokoa bo tsene mo mmeleng wa gago o tshwanetse re ka nako tsotlhe o itse gore BP ya go eme ka tsela ntse ja bolwetse jwa go ja sukiri le ha o sena sukiri hela o tshwanetse go kgothale ka go itse gore tota mmele wa gago o ntse ka tsela ntse ja malwetse one ya bagaetso a e gore a internal kana a moteya ha o ka kwa lemoga ha o sa itlhatlhoba. Bolwetse jwa sukiri ke bongwe jwa malwetse a sa tshelwaneng a bakang dintsho tse dintsi lefatshe ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go nna ka go itshidila le go ja dijo tse sa tlhotlhiwang thata go fokotsa kgonagalo ya go tsenwa ke makoa a tshwana le bolwetse jwa sukiri. Maranyane Samakata, BTV News, Shorobe. Atona wa dikgaolo le tsangwa ke tla file motshegwa wa khotse ba lwapa lwa moruti wa pele wa kereke New Jerusalem kwa motseng wa Simitwe Bishop Udara Maotwana go mo ba tshwaragane le kereke go mo direla sehikantswe. Tona motshegwa a re sehikantswe sa gagwe e tla nna segopotso se se tla fitlhelwang ke dikokomane tse di tlang. Moruti yo wa pele ga gopole ile morongwa wa modimohela mene le sena tla se seneng se tshwaraganya morafe. Mo go le neela sebaka sa gore le ipelele botshelo jwa gagwe le nne le kopano le kgobokano e le ka beng le ne la nna le yone ka nako ene gore yaanong le mohe phelegetso
e mo neelang seriti le tota e ne e mo tshwanetse ka gore ka nako ene o ne le sa kgona go dira jalo mo boemong ja puso ka gore Re Nelson Ramaotwana re bereka le ene e le modiredi wa puso e le tona. High school ya jisetse ngwana ke maboipelego ga gona ngwana ja rato ile gore ke la tlhokomela maboipelego sa le ka tlogela tiro ka 73 mme a re tshedisa ka kgomo hela le timo go ra gore a duela di school fees ka kgomo le timo. Ene le motho o le rato thata. I remember gore mo botshelong ja gagwe monna mogolo o donate di kgomo di le 50 in his life. re tsana mo sama tsa sele ene a re mo tsatsing la maabane ga tlha go ga di ketekete tsa babopeledi kwa Dhaka ba keteka tshwetso ya katlholelo loso e neetsweng tona wa pele Sheikh Hasina ke lekgotla la ditsheko la Bangladesh la International Crimes Tribunal me katlholelo lesoleo e amana le go tlola molao kgatlhanong le ditshwanelo tsa setho go etswe tlhoko di khuduego tsa baithuti tse di diragetseng ka ngwaga 2024 babopeledi ba ne ba thulana le mapodisi mme seo sa baka dintwa ka bangwe ba ne ba tshotse katakata ba batla go thuba ntlo ya ga rragwe Hasina yo saleng a tshabetse kwa India o ne a seo ka nako ya katlholo eo e tswa moeledi wa gagwe o supile fa a sa itumelele katlholo eo e ka kayang e sekang ya ikuelwa ntle le go nna teng ga Hasina a puso ya nakwana ya Bangladesh e kopile ya lehatshe la India go busetsa Hasina kwa Bangladesh mme India ya amogetse kopo eo ya go ka mmusetsa gagabo go arabela ditsheko kana melato ya gagwe. Meka go le wetso ke be ke digela tse ke di tshwereng ka kwano ke dina jaanong City ke a gakwa ene a go tlela ka tsa metshameko. tla ke go leboga kgaitsedi ka ona re bantheng ka la ka tšhane ka pego eo e dileng diatla ya nako eno ke bulela go City ke aga kwa ke tla ka tsa metshameko re le ba tsa mabole tse tsone di reng George Molwantwa o fetetse kwa makgalakganyeng a kgaisano e tsweletseng ya National Elite Boxing Championship morago ga go padimola wa barena Vlamius mo ntweng ya bokete jwa 57 kilograms e neng e tshegeditswe kwa kampeng ya Sesole ya Glen Valley mono ga boroni ka bokhutlo jwa beke Tshepo ke himile o na le koo borre ba simotse motshameko ba lekana ka mashetla ba ngatana ka mabole ya re mo tikologong ya bobedi Molwantwa a tsweletsa tshameko ya gagwe go laola ntwa eo tikologo ya boraro ya boele mashetla batshameki botlhe ba dumela gore ba ka fenya motshameko fela maitemogelo ga Molwantwa a mmerekela a fenya ka tshwetso ya motsamaisa motshameko ya referee stop contest ne ke santse mo stopa in round 2 so referee tota nagana ka ena ka nobo ne ke batla go hetsa ka ena gore ke kgone go resta ke akanyetse the final tota ke tlile go le go ntse mo fighting ya gompieno ya no ke tlile gore gape ke go bankanya diphoso tsaka mo ntong ya gompieno ya go itse gore ga ke tsengwa pressure ga game ke mo emela ntsenga pressure mo kgweneng mo le re ke mo emela ba kry-a advantage mo ntong e nngwe ya bokete jwa 60 kg ga bongangane Katlo David le Treasure Moremi ne a feta ka tsididi a fenya David ka dintlha tse 5 go lefela go fetela go magaolakganyeng maikutlwa ke aga as you all know what winning it's very important ke itumeletse phenyo ya gompieno le fa ke simolotse ka bonya ke ne ka kuka tshameko mme ka fenya ke tlile ka recover mo tseleng then went for the win. Today is just a great feeling. Able to face one of the maikutlo a me a kwa godimo jaaka ke ne ikopane le mongwe wa batshameki ba popota mo lefatsheng ke ntse ke a ithuta from there man. It's always a learning curve. It's not a lose, it's a learning curve. Mo maduong a mangwe ka bolo matle go fentse go se Mosimakoko ka dintlha tse 5 go lefela o fentse ke luisong a Bets Archibald Moreme ka dintlha tse 5 go lefela fa Katlego a Padimotse Edwin Mosima jaaka motsamaisa motshameko a na emisa ntwa eo mo tikologong ya bobedi Kato Jonas o ne a apesa Jileng Ditshweni ka dintlha tse 3 go tse 2 fa Mmoloki Sekwaipe a bitse Letlhogonono Makgolela ka dintlha tse 4 go ile nngwe bafenyi ba dinto tseo ba go thulana gape mo mafelong a beke e tlang jaaka go tla bo go tshameka magalagang e ntse le kwa Glen Valley Tshepo ke himile PTV Sport
ga borone mme jaanong fa re tsena mo go tsa mabelo lopang o ntse le ga one bathoeng ke bone ba fenye ba kgaisano ya monongwaga ya Botswana Athletics National Association Cross Country e neng e tshegeditswe kwa motseng wa Kopong mo mosong wa tsatsi la Sontaga. O ntse o fentse karolo ya mmang ya borre fa bathoeng ene a hentse ya mo letlhakore la bomme ka ge somolele kwa o rulagantse pego. O ntse o selatsa taolo ya lebelo leo la dikilometara di le 10 a netefatsa fa ithoma kwa pele go fitela a fetsa mo dikilometereng tsa bofelo motebego setlhopha sa Modinari a oketsa sekgala go netefatsa fa gapa lebelo leo mo nakong ya metswedi 31 le disakente di 22 maemo a bobedi a tsere ke se bo matapeng ka nako ya metswedi 32 le disakente di 42 ka go ke ba tshwaretse ena a fetsa mo go a boraro. First of all, I want to thank my father and the Lord and thank my coach. Ke leboga botha ba nke mennokeng. Ke ne ke iphile sebaka se dikgwedi di le 3 go ipankanyetsa lebelole. Thulaganya ya me e ne ile go simolla ke le ko morago. Mme mo tukulong ya bobedi e be ke ya go pele. Mo lepeng ya bobedi I go forward. Mo go bomme ga one bathoyeng wa BDF Athletics Club o fentse lebelo leo mo nakong ya metswedi 37 le disakonte le 30 a lengwa serota ke mosadi kwena go tswa kgosi e ntse lwa BDF jo ena feditse mo nakong ya metswedi 32 le disakonte le 11 ke filo ga ditsiwe ena a fetsa mo mmang a boraro. Re tsena tse di kwa marago ne ke tswa mo 42 ya ka o bua banana ke gone re ke mo build up banana ke ipanganyetsa di race next year bo cross country ya e tebeng ya latela di 29 ke ngwa di race ke di ipanganyetsa mo karolong ya basimanyana ya junior Thuso Mathudi wa Stop Sanata o fentse lebelo leo la dikilometara le 2 mo nakong ya 23 le disakonte le 22 a sala morago ke baka mponang wa Stop sa BDF ka nako ya metswedi 24 le disakonte le 11 Leboga Magagu eno feditse mo go a boraro. Ke tumetse fela thata ebile ke tsa gore ke tla tsweledisa ke ntse ke dira ke ne ke itsheta ka pace ya bona ke sa batlogile gore ba siele kgaka ke tla tswelela ke ntse ke trainer thata le mo katisi wa me re sibanda mo karolong ya basetsana e ntse le junior ke ba filo Masegwane o fetogile mofenyi ka nako ya metsotso le 21 le disakonte le 36 a sala morago ke Tebombe wa Stop Seliba Phikwe fa ya rona Ramolele ena a fetsa mo memong a boraro. Ke itumetse thata gore ke kgone go nna cross country ke a traina tota ke ne ke gore ke a lofa. Kgaisano ya National Cross Country e ne gape na le karolo ya youth e ya dikilometara di le 4 mo letlhakore la basimane e belantwa ya gae wa Lions Den a fenya karolo eo mo nakong ya metswedi 21 fa lone Malema ena a fentse ya bomme mo nakong ya metswedi 15 le disakonte le 26 Kagiso Molele kwa BTV Sport Kopong. Motsala wetso a re se golole bobetsa nako ya bongwe dikgang tsa rona duela ka tsela e ntseng jalo ga ke lemoge ke be ke leboge morarre Tshepiso Sekolo yona nga dira bonnokopila botswerere wa go gorelela dikgang tse ka puo ya diatla o ne re bantheng ka tšhane o hano go tsweledisa a ntse a garela konetelela ditirelo tsa Botswana Connect mo tsatsing la gompieno go fitlhela re kopana gape phiri o rile ga bose gangwe. Baka juga dendo mkumbila disisa mbele ku pasi mbele ko yo wano dana biti to danana tilin kaznen gume kinta kalora na solora ku tata azwana tsinga batana sibana na mutebele wo kanli lupo ati shak series like sana tiende mai ko kun lawo kumbila bano gazanya masiwo eto bata kapulule ne kanzi lupo